NASA, američka vojska, Hrvati, služba vojske, štit, svi su oni masoni, Hrvati, američka vojska su svi masonima, iluminatima, i Vatikan, Evropa, Njemačka, i Austrija, i Srbi, Bosanci. Znači, u onoj knjigi Carl Gustav Janga, koji je bio napisan prije 100 godina, Carl Gustav Jang opisuje svjetske prevare, kako ste ono svjetski prevaranti, uglavnom opisuje nešto slično, i kako ono sve te žene koje se pokušavaju ženiti su kurve, a osim toga svaka žena koja mene Andriju Farkaša pokušavala upoznat je nevratna kurva koja radi za američku vojsku ili NASA ili hrvatsku policiju ili vojsku. A sve te žene koje se pokušavaju ženiti su kurve koje rade svjetsku prevaru. Upletene svjetsku prevaru s Amerikom, Hrvatima, američkom i hrvatskom vojskom, spec agencijom, policijom i Evropom. Znači, ja se neću nikad ženiti, sve te vaše hrvatske kurve i strane su varalice svjetske.